Tuni Kuki Newsin Bezose na bon Savin Lim na Vin Tunin Zong Igam Sung inam Sungava Til so za chom ho in sai kit no hitin mi pin het thiep na divin zong hil chit na ho zong in nei di wai tu le tu a kangui gam kai sunga gen thei ha san na ho hi ipiji ham tile lengmei ho mi gup ki tha je a I chan ham khana ami pi hon ki phin na anei wa hi chi mi gup ki that ho chunga hi justice ni bol pi ven justice nei pi ven ti a hi ki phin na anei wa hi in hi chi ki phin na anei ho hi ivet na hi la demand ho hi khat vei video ma sa jong chu na sei ta vin hi chi point li a sei ho hi Kuki Chaten de nangen zinga hi thu a sei wa hi hi ji chun tu ni chan ge a hi ama hon jong justice mu thei lawa Kuki Chaten gam sunga ni le cha hung lut ding ho hi kham tan ding go a to go nei jing a hi vi ti jong hi het so ke wa hi in hi chi ji a chu tu le thu a hi NIA in jong na sata a ki phin na anei ji wa hi ama hon jong hi chi case chung chang hi hol chilna ananei vin a hi le mini anamanovi ti ho jong mo a hi in hi chi ho het thim na divin hin seu hi tin tunia jong chu leima khong area langa hi meitei in gup lang jong anaki hal be ki ne ti ho jong mo ai ki ne hi hi chi ho Jaosah het thim na divin aban bana hin sei hoitin mi pi a hi in lam kai a hi in inam sungin iti dana pan ila diwam ti ho jong neu cha hin sei ki de wahi tuni 11 July 2026 a hi tan tuni in jong igam sung inam sung boina ho aban banin hin sei hoite ngama sapenin ga LEOHEN news ho hi ivet na hi la aja chom hi akisai ji in ahin la mi pi ho hin I to bang thu hi adi ham I to bang thu chu ta san thei ham I to bang reporter ho hi ta san thei ham ti hi het thim anga in tua jong lengmei ho mi gup ki thana chunga center force ho a hi win a hi lo la state force ho a hi win ki tho ho ma hi a phat changa operation a bol ba hi chi chung changa tu le tu a kachana ga hon ki phin na a bol ba national highway ho blockade a bol na chung ba Kuki Chaten gam kai sunga ni la cha hung ha sa hi tan hi chi ne la cha ha sat na ho I chan ham khana su hlap na dinga chong he government in jong panala a ama sa jong chu wai khem chan jong igam sungu lampi I hon pi wa hung lut na UNC ho to ki ho na jong aga nei ti ho jong chu imu wa hin aga ki ho wang wa chu tu ni chan ge ki ho hla thei lo wa jing a hi je in tu le tu a hi center force le state force ho ki gom khoma NIA ho to ki thu a hi lengmei ho thil thum ho hi chi leilon vai phei khu a jong hi operation anabol ven a hi le hi chi wa hi nupa mini anamanovi ti ahin ama te ni hi apostle pamin hi a hi la pradip akiti in numei nu min hi a hi la yingbi akiti ki ne ni chi wa hi mi tampi alungdon na khat cho a hi le tu a hi hi chi lengmei ho mi gup ki tha na chunga operation akibolin a hi le ama ho lungel mei te le lengmei ho lungela chu Kuki Chaten ki mandinga agin cha no hin ahin la hi chiwa ahin mat do hi mei te mama ahung ki mat kha je a chu tua hi mi tampi confuse a hi ti jong hi mo ahin la hi chi mei te mama akimat na chunga jong hi mei te ho hin tua hi narrative chom apei ki no wa Kuki Chaten thimo chansa na ding te ya hi pan alajing vin hita athi ho chungchanga kholna ahung ki nei na chunga Kuki te ki man lowa mei te ho akimat kit na chunga jong hi Kuki hon hi chiwa suggestion abol wa mei te ho ma akimat sa hin te ama ho hi api do wa hi ti langa hi
thu za chom ahin the thang ki no vi ti ho zong hi mo a in NIA hon zong hi chi chung changa hi na sata a khol chil na aneu a hin la hi chi a thil so pa hi I macha koi macha eyes evidence uma I mit ta gamu a hi chi aman a bol hi khu chi a bol hi ti hi kichin chana lo a hin tu ni a NIA in amat mini nu pateni zong hi gin mo a kiman na lai a hi in amani momong azawe amani momong in a bol hi ti zong hi di lo ai gin mo je a chu tu ni a NIA in amani nu pa zong hi anamat no a hi na ichiwa Manipur police hon report a bol kit na wa chu a hi le ichiwa nu pa ni kiman hi evidence umai ti chu a victim ho a ko na amani zong he azawe ti hi evidence uma kiman hi ti a zong hi Manipur police ho chon report an a bolvin a hin la amani zaw ta ham amani zaw lo ham ti zong hi tu ni chan ge a hi investigation jing na lai a hi in mei te hon a sei na wa chu a hi le hi chiwa kiman te ni nu pa hi Kuki hon ngo na a bol wa tu ni a chong leng mei ho ki than na a mei te ho a pi do wai ti a hi a seo hi cho mei te ni a hung ki mat jeng hi tu le tu ai phatata a ho lo han lang hi le alang khat na chu boina sang ta jong lung mei thei a hi lo vai le tang khul le leng mei ho na sata mei te ho to pan khom na dinga to gon anei jing na chung wa chong boina I chan ham khat hung lung thei chan na hung lung thei a hin la tu ni a hi alang khana aimi ho social media manga anop nop a dei sei ho ikitim de wa hi aji chu ama ho zong hi ei ho gam kai sunga chengo a hi in mei te hi zong la mei te pom talowa hin khomang khat a hi beni ji chun e hon tu ni a social media mangcha I dei ka sei thei nai ti to banga imo sei pau zong hi I kamu ki hup je mo hi te ti zong hi ka sei do no min chule KNF Kedar khat aki mani ti a amasa thung ki so ho jong chu imo de wain hi chi KNF ki man ho jong he mei te ho chon again cha no wa chu ei ho thinglang mi Kuki Chaten ki man dinga he agot kin wa hin a hin la hi chi wa KNF ki man pa jong e muslim ho na hi kit cho muslim ho na hi kit pha na hi tu le twai mei te ho lung dong ho hi na mei te ho keu hi lo wa mi long ho jong I chan ham khana lung dong wa hi tu ni a leng mei ho ki thana nu pa ki man ho a hi lo vai le leng mei mi gup ki thana chunga hung ki man ho hi Kuki cha hi te le ti hi agin mo wa hin a hin la mei te hung ki man ta a hi le KNF na sata ango na chunga wa KNF kedar khat hung ki mat kit na hi le ama jong muslim ho na hi kit cho pangal ho na hi kit na hi tu ni a hi email ma ho I chen khom pi ho jong hi I chan ham khana boys a hi le tu la ya min thu a sei na ho I ti sei de ha I pu I pa te hon masanga Thilkhat mi khat kina na chunga thu an tan no le akika I pi ham khat aki je me ti to bang tai ma khu I sung ka wa hi nasata aki pei cho to ai mei te ho hin nasata to gon ane yo hi a hi wa nga chu tu le tu a tangkhul hole Kuki Chaten jong ta ti a su to na ta jong hi nei theilo leng mei ho jong hi ta cho nei thei ta lo khana hi hung kit pha nai to ai mei te hon na sata ai ke ka wa Kuki Chaten boy na dinga hi pan alazing of it jong hi mo hi alang khat na sia Assam Rifle mini envoyed hung ho embos anaki bola ukur gam kai sunga anaki kapli na chunga hi tu a hi phateta a government a ko na older amuta ji win Assam Rifle hole state force ho kitho a tu a hi akom la ho a hi nasata a hi chiwa embos hin bol ho hi koi ham a hi lo la hi chi area a hi koi mopo na ham ti hi phateta hol chilna nei win amuna hi operation phateta in achi hlejingi ti ho jong hi mo a hi in aninga hi
la boina so ke a hi tain Manipur gam kai sungai tu le tu a hi chilai district hi a boy poi ti na ding hi be se lo e phelzol hi alhang pi a tu ni chan ge a hi ki ha pha nai lo a hin la hung nei ja mai tai no nei district chan ge a hin pha a hi tain phelzol jong hi a hin pha na ding hi sot ta lo mai the a hin la tu le tu a Manipur gam kai sunga a boy lo pen a hi lo le aha ki sei lo pen jo phelzol a hi in adang chengwang hi boina jing a cheng ho jo si boy gam a hi ta in tu a jong hi center force le state force ho kit ho ma chu a phat chenga hi chi ukur area a Assam rifle mini ki tha na chunga ambush ki bol na ho jong hi su thin ding ti a hi to gon anei win amuna hi operation abol luvi ti ho jong hi mu ahin la tu ni chan ge a hi center force and state force hi jong le ama ho khutna ko na hi che akiman do in hi chi ho hi akimu iti ho wang hi nai lo tu ni apana chu na sata operation abol luwa amuna hi ukhur gam kai sunga hi na sata operation achil ha pvt jong hi mu in alang khana infol west langa jong hi Infol West District langa jong hi operation anabolovin a hi le KCP khat le UNLFP ho gather khat na anamando vin mini jong hi anamando ki no vin ama ho a ko na jong thal izan ham khat hi anamando vi ti jong chu mo ai ki ne hi alang khat na tu le tu a hi leng mai ho hi e ho hin nasata a chamna sim ding ama ho to ki boilo te ding ti a hi to gon inei wang vin ama hon tu a hi ZUF kamson ho mangcha a hi thuso a bol lovin Kuki Chaten ngaidam thum han lang ka bol khiel viti han lang I to banga ngaidam thum jong le ke hon ngaidam thei po winge ama ho ngaidam chang thei lo di wa hi ka bol diu ka ki bol diu hi ti a hi nasata ki got na nei win agam sungova kuki ho veng ho hi cho jo si su mang na ding su thin na ding ai to gon anei win to a jong hi kuki cha ho izan ham khat ho hi target a bol win noni district a hi in a hi lo le tameng long district a hi in hi chi gam kai sunga kuki cha chen na ho le veng ho jo si hi su manga aban le kam po pi gam kai jong hi na kuk na lim atiu ha ichi naga gam sung a hi in hi ji chun hi chalai la a kuki cheng ho jong a bona kinong no do ding naga gam chu naga in ato pha ding hi kei hon tu ni chan ge ya ama ho chen na ding na ding a het lo ji wa ka gam ka go kana piwin a hi le tu ni a ama ho anei banga ahung anei pa banga vai a hin ho mowa anei ho su del to del ei tho go no ke hon kanom po ve ti a leader pawin thu seina ana sei ho jong chu imu de wa hin hi chi to banga chu tu le tu a hi chen khom piu me long ho jong hi na sata panguwa agam sunguwa kuki chate chen sa lawa su thin na dinga hi to gon amazing obeti jong hi mo ai ke ne hi abana Kuki Inpi Sadar Hill son jong amasa a wai kem chan igam sungu izot sa na chunguwa mi tampin social media hin the thang win Kuki Inpi Sadar Hills leader ho to kimoto a pu thangmin lin kip gen ama ho to kimoto a ana na ho viral hin viral sa win azat za na thu hin positive win a hile hi chi chung changa jong hi Kuki Inpi Sadar Hill son su thin a hin boluvin hi chi wai khem chan Kuki gam sunga honga Kuki tapho Kuki ho a ahung ki tan na jong chu ama hi mi som le li hung kiman ho hung ki ha do na chunga vilha na ahin bola ama hon hi chiwa gen thei ha sat na to ho ki tho pi na le vilha na ahin nei a hi bo viti ho a hi su thin na ahin bol vi ti jong hi mu ahin ngalang khana chu mi tampin hi chiwa thudi lo ta e ho le ho sung ka jinga jong ki oi mo na jing thu in post ji wa chu
tu ni ai Kuki Inpi Sadar Hill son jong hi chi to banga social media mangcha igam sung inam sunga khatle khat ki tu mo na thei khatle khat ki vedda na thei I leader ho ta san lo na thei thu le la hung ki po so hi mi pi hon jong inata asan ji lo de hi ti chu Kuki Inpi Sadar Hill sa ko na jong thu so ahin bol ve ti hi mu ahin tu a hi mi tampin mấy tây to chen khom ding a hi lo la aza za thu hi sevin ika wa chamna ding dana hi thu sei jiwin a hin la hi chiwa mấy tây hon tu le tu a to gon anei pau hi LEOHEN mấy tây chu a CM ki hial han lang a koi chu a leader chu ki hial jing ta jong le mấy tây chu ki hial de lo hi in tua hi wai khem chan a hin masanga chu biren a hin aban le 2027 a election hung kit na lang le midang khat hung kilheng kit ding a hin hung kilheng kit jong le hi chi jong chu mei te ma hung hi kit ding a hin a hi le mei te chu ku kite mel ma khat hi ta hi in tu ni a jong hi a koi chun vai hom jong le azat chu ki hial di lo ding a hin mei te a hi na chu ki hial di lo ding tua pa sanga jong kho zo apan ahin la mai the ahin hizi chun tua jong I het chet na dewa Thilkhat ga ki sei han lang hele wai khem chan in jong na tu ni a JSC leader ho to kimu to na nei win JSC leader hon jong hita chu CM pa secretariat na hi aga chi win CM pa akimu pi win agam sungwa ILP chi Chilha na thading a hi lo la ILP rule ho hi ET hiel ding ham ti ho hi to gon a sei to holim hom na anane ve ti hi chu het thim na di win simple then aga sei LEOHEN abailam thei pe na het thei na di win ga sei LEOHEN mei te hon song apuvin indigenous people in Manipur ti a Manipur gam kai sunga agam nei ho ti a song anapuna wa jong chu Kuki Chaten ei ki remove ta chu Kuki Chaten min jaw ta lo chu a hi le tu a hi mei te a hi in tangkhul ho a hi win melong ho a hi win ka chana ga ho zo sin jong Kuki Chaten hi refugee ei min votes ei min vo a hi wanga chu thuta chu ki sel thei lo a hi in hi jong le ama ho planning pa chu het thei ne dewa tu ni a hi chi holim na hi in bol a hi in Hichiwa a song wa jong e ho Kuki Chaten ei Jaosah talo a hi le thil a bol na zo siu I chen khom pi zo siu in jong tu ni a hi Kuki Chaten jaw lo to banga I sei wa hi le chun hichi ILP sim to na ding to gon anei kit no wa hi le hichi JSC ho lam kai na a chu Kuki Chaten chu no do na ding momong Manipur gam kai sunga khonung thai mang na dinga to gon anei wa hi ti hi chu a hi le tu ni chan ge hi chi ho he chen thei lo wa inam sunga lam kai ka hi a hi lo la ama to ka ki ho thei sum la pai deimana igam inam ki zo do a mei te ho to cham na dinga to gon ki nei jing ho hin cheng khom LEOHEN tu ni chana bon hi chi chan ge a ge ta wa hi le hung chen khom ting ole e ho hi ama ho in bahara chen deu na igam I go ho zo se jong in la pi deu in bara in chen sa deu hi chi ting le chun a chen na ding nei lo wa hung deu hi hi chun tu ni a hi narrative hoita kha cha hi la a song phu na a jong Kuki Chaten ei Jaosah ta lo a PHAT chenga refugee ei ti wa ama ho gam sunga jaw lo ta banga thu a sei wa hi la Kuki Chaten chu separate administration kimu ta banga hi tai hi chun igam sungu wa Manipur kiti thu chang jong sumang hoite a government jong job ta po ti thiule e ho hin I het thim lo ji wa tu ni a hi mei te le ka chana ga ho hin to gon anei pau he a hi le thalla gal kap si a hi pon politics si hen lekha hi hen a hi lo la pen a jong gal sa the a hi hi chun hi chilang sai na hi gal phatita I bol de hi gal thala gal e bola hi la Kuki Chaten chu aki zo pui hi chun lung thima gal bola Kuki Chaten he Manipura kona no do theina ding to go nei ding hi ti lang zo hi nasata a chi pi wa hi ti jong chu kanami te hon tu ne a het theina de bai ga phon wa hi in chule
zan hi a lei anaki hongdo pen chu het deu hin social media dang a zong I modeu inam lam kai ho limna ho a hi in koi ho limna ho zong tampi in a modeu a hin hi chiwa hi hulmi lei ti a hi anamin vova cheng lei tel han thi lei khat kisiam pa chu hondo na khat an inaneu a hi tai hi chi hi PHAT chenga chuchan pulle morelang kizot to na tilhen chandel ting no pal ti ho kizot to na hi ha sata anaki khosa a gari khat hi chi lui gal kai ni dinga hi aning lang khat a ko na aning lang khat ga gal kai na si hu gari khat sakti mane na po a hi che apo na chu sang thum sang li kila jeng a hi a hoti a hi le a hlung ke ya thaina dinga za izan ham khat ki seng a hi lo le sang khat sang ni isen na ho hi chi sang a zong tam zo hi chi lui pal na lui akipal theilo za chu gari ne ho chu sakti mana ki po a hi chi lui ga pal na ding mei me ya sang thum sang li ki seng chu a hi le hi chi ho zo se gen theinaw hi Kuki Inpi makai na a to gon a hin nei wa lei in sim ko no wa hi la mei te hon amasa chu hi chi hi illegal hi dan di lo ta government head pi lo ba kisa ai in hi ji chun hi thei pon ti ati waile a khom si kitunga anaki dal ha hi in a hin la anoi lang hewa e ho gam kai sung langa anaki bol ki na anaki sema tu ni azan he achu hondo na hong ki nei a hin hi chi anaki hongdo pen lei chu a hi le hulmi le ti a hi anaki min vo en hi chi amin vo hi UKLF ho min vo hi ama hon history khat jong a si mo veti ho jong chu mu a hin la e ho nam sunga ka ga sei nom pen chu a hi le e ho in Thilkhat I bol ting ule heng e Thingnoi mi chu nam se pai chu la igamina ma dinga pan la mong diu chu la na la ding mong a hi in a hin la Thingnoi mi mina thil I bol ji pau hi tu ni chan ge ilha sap na khat no jong a hi in inam sunga ikito theilo naw inam sunga boina jing jong hi tu ni a hi chi nam se pai ka hi ti a Thingnoi ho ki kum je a igam sung inam sung tu ni chan ge a boy a hin tu ni a jong ga velo chung kampu pi lelam ka ki jot to na Tiger Road German Road ti a imin vo je wa Thingnoi mi min imin vo je wa boy a hin tu ni a jong hi chi chakhat hi chi lei hi chi lui pal theina dinga to gon ina neu kum iza nam khat ina boy piu to a hin sim do wa hi le abana UNLF mina hin bol ki no wa hi le chun gab sungwa meitei hon aphat chenga su boy na dinga to gon anei pa hi ama ho dinga pancha na khat hung ki ding a hi ni ji chun a hi thei ai le hi chi HOHI Jaosah dautin e ho organization min momong ki phada ji hen lang civil society minai ke bol phading a hin tu le tu a jong hi republic he de wa hin Indian National News so kho LEOHEN republic kitina hi chi TV channel jong khun a seina a cha hi le Kuki Chaten drugs a bol lovin hi chi drugs so chu hang phonga lamlena highway a apo theilo jevin tu ni a hi chi to bang gu thima lei ki sema hi chi lei ho a ko na hi drugs ho a hi lo le illegal thil di lo ta government in a khap thil la go ho hi po lut theina dinga hi ta lei a ki siam a hi lam hla na dinga ki siam a hi ti langa hi e sei pi ki ai wanga tu ni chan ge koiman ichi hu counter I bol lo pi leader sungo e nam sung va leader phata ta jong in even a hin la ichi jong khu inamu te de ta san in hi che ho jong khu counter I bol po vin ama ho meitei reporter khat aneu chu republic ten meitei reporter khat aneva ichi meitei nu thu sei zo se khu adi dana he aseva Kuki Chaten tu ni a meitei gam sunga lampi in a hlun ho meitei gam sunga highway chi ho akizot theilo phat na chu
Kuki Chaten ikihin so na dingova igam sungova lamhla na ding ngai to a pan ila ova tu ni a igam inama dinga ikizot to theina dingova pan ila na ho hi tu ni a za dang nam dangin di lo ta a eingo na ho tu ni chan gya sei chen theilova I pau jong hi ilha sap na khat no hi in a hi THEI le inam sungova leader ho khat be in hichi counter ball lo hitin a hi lawaila a thudi pa hi sei pi LEOHEN wang dei ka sa in PR hoita ta jong e ball theivin PR I ball thei pen khat no jong a hi in hutia Republic TV ho direct ga ki concern hi jong le press release be a hi mi pin a het theiding inam sunga leader organization za chom ho in hi che ho hi don but na ipi wa thilpha hidinga ta san hi ji in tuni a hi kanam sunga leader ho kain temin Republic channel in nasata a Kuki Chaten drug so business ball theina dinga lampi akisi mahiti a ngo na e ball pa ho na akisa in hiji chun hichi pa hu don but no hitin tu ni a Kuki Chaten meitei gam sung akizot theita lo ze in masanga lampi lo na josi lampi neu cha cha lamli neu cha cha kizot to na dinga jong ilam hla na dinga jong idei lo lampi ho ilam hla hui ipiji ham aji pen hi seido hitin meitei to mazo se interconnection ho zo si a hi theita lo ji in Kuki Chaten ki hin so na dinga hi chi to bang lampel ka ki siemova ka ki hin so theina deu lifeline ka ki siemo hi ti hi phateta adon butna nei LEOHEN wang deisa a hi ti jong chu kain sei do no min meitei hon hi chi le a ki siem ja jong hi masanga achung langa ina sim to bangova chu tunia jong hi demna sangta ball kit no vin national news hi hen za chom hi dan di lo ta hi ngo na e ball lovin hi chi chunga hi meitei CM pa na sanjong hi thudo na ball lovin a hi le meitei CM pan ana seina a cho a hi le masanga birin in vai an hop laya khat la khat ki ka a bias ta vai an homin kito mona hong sangin tunia Manipur ke dingdan din muna umahitain ahin la kein CM kahin tu apa na hi community khat la khat ki ka a ki chamna ding thu kana ha sain chamna jong a hung deu tan masanga boina ho jong tu a hi ong thip tan a hi le hi chi eng sit na a chu mi phabet men su set na dinga a hi lo la gam sung boy kit na dinga to gon neya thu a seyo a hi bovin hi chi lei ki siam na jong hi ke hon ka heso ke viti a cho ana phong do eti jong chu mu a hin la news reporter ho a hi vin mei tei lamkai izan ham kha CSO leader ho hin tu ni a hi chi lei isim do ho Kuki Chaten dinga ikizot mat theina diu interstate connection dinga isim ho pau jong hi pa cha ta sanga oimona thiemo chan nangena hi tunia hi thu asayvin hiji chun a hi THEI le hi chi to bang to gon ineya inam pin Thilkhat e bol na chungwa hi nam se pei ho min ho hi zawda theitele wang igam inama dinga jong thovin tin izat imi a dinga jong ki hin so na thei khat hin ti khuti lawa Thilkhat I bol chengole thil thu pi deu khat I ga bol chengole I organization min ho I Jaosah wa sum ki don theina ding ti ding ham I pi ti ding ham hi chiwa organization min is ga Jaosah ji ho pa hi ei ho inam sung paulel na khat a hi ji chun a hi THEI le ka nam mi te ho request ka bol nom pen chu ilam hla na diu lampi isim na ho hi min za chom vo hi ti hi ta hi organization ki kumna za chom ho hi avelin ta lang te hi LEOHEN hi chi chu inama dinga thilpha hi zon te ti chu iga phon wa hi in a hi le tu nia le ma khunga in group meite in group ki hal na chungchang neu cha ga holim kit LEOHEN hi chi ba hi meite hon an sei now
tu ni a chu news za chom social media ho a chu event na hi le Kuki Chaten mei tei ho mi lo na in ho aga hal ha ti a hi aza chom ki sei chu e ho na san jing in jong ki ta san chu alang khana chu mei tei le Kuki akidawa hi le chun mei tei lang aboya hi le Kuki na bol Kuki lang aboya hi le mei tei in abol ti chu gin mo na ding chu hi chi chu galaya ki gin mo na khat chu ai wa nga chu tu ni a mei tei ho hin aza za da bol chu tu ni a melong ho to tangkhul ho to Kuki Chate hung ke boy naw jong hi mei tei ideology ti ding ha mei tei lungthima ilhu je wa e ho thinglang mi ki ka a boy na hi chu ama hon jong a he no chala Kuki to naga ka chana ga hong pang khom hen lang hele Manipur chu aki sa a hi ti chu a he no hi je a chu a hi the ai le Kuki le ka chana ga ho apan khom theilo na ding te a hi to gon ane wa tu le tu ai ka chana ga hoi na sata support a bol sum le pa hi hen thal hi hen aman cha za chom hi jong le ki tho pi thei chana pan na lao chu avet da sa wa pan na lao chu a hi le tu nia le ma khonga jong chu le ma khong lang thil so jong chu ivet na hi le chun mei te in a ki ha lai le Kuki Chaten a hal hin te ti hi cho mi zo sigin mo ai wa nga mei te ho news ho thu so ho chu ivet na hi le in ga ki hal ho chu mei te Kuki te in ham akiti a hi le Kuki te in hi talovin mei te in an hi khatai ti a jong hi amawn a seus na mei te pawa seus hi chi hi ivet na hi le chun ama ho hin adan khu hi chelai la ho ga ki hal hen lang Kuki Chate ho ga ki hal hen lang hi le melong hon a hal hin ti langa hi agin mo theina deu ti a chu aga hal lo vai le mei te ho in an hi kha ama ho in mama an hi kha chu hi to banga hi email ma hovin narrative za chom bola khat la khat su to na dingai to gon anei jingoi ai wanga hi chu e hon ke he thiem ji lova meite inaka a hi le Kuki Chate tangkhul inaka a hi le Kuki Chate tangkhul ki tha jong le Kuki Chate meite ki tha jong le Kuki Chate thiem mo zo si Kuki Chate ngo na dinga to gon anei to banga wa do jing ta hizi ichun kanami te ho tuni ai ga sei nom pe no cha hi le thil hi gal nei hi nawe hi jong le thil izakai email ma ho chunga so zo se hi ei ho bol a hi poi min anop sei jong le ehon imota san pau hi bol daw hi tin igam inam sunga dinga hi thil di heu hi tin thil so ma hi jong le mun khana thil so khat au ma hi jong a chin pa heu hi tin min narrative iti a pe ham hi chi ho jong hi jildom LEOHEN igam sung inam sungova thu sei la sa jong no mentin khat la khat kilung si na jong hi dai lo ding hi ti pa chu iga phon theu a hin tu ni a news khat ga ki mu chu a hi le hi chi to bang ho hi igam sung inam sunga hi chi zom jing helang phatita apan ke la ji le phading a hi in a hin la hi chi ba hi ga belo chon KSO ZSF HSA ama ho hin demand a bolus a hi le university Manipur University a kona admission notice ho hi chi ho do dal na a thu a save ti hi chi ho hi agang thei pe na ki withdrawin ke ho gam sunga Manipur University taloding ti ho to bangai thu a save che hi chi chung changa na sata hong ki so hin a hin la thu chu ke sanga jong na het mai thewain news ho jong cha na veleu chun na mu so ke de wa hin a hin la tu ni a ka dei lo ta khat cha hi la masanga jong 2008 na chu iti gam sung inam sunga tu ni chan ge pangkhom theilowa i hiu ham tele 2008 la ya jong chu hi chi to banga he igam sung inam sunga leader ka hi ti hon pan anala jiwa tu ni a ki to theilo chu na ki to theilo til hen Kuki ai ki khenwa Kuki hi tribe ma isowa zomi hi tribe ma isowa mar chu tribe a himong nai a hin la hi ta hi azat na kiloi khom na in siamowa Kuki Chate chu
kiloi khom na thuma ki khaida na in cmg pau hi chi hi thildi a hi pon tu ni a he a thing ta chu HSA in thu ase ai jong la cookie body khana hi chu cookie body noya ki khai la hi tho a hi le ZSF in jong ase ai jong la cookie zau tho ke son se jong la cookie zau tho ti da na hi hel lang hele tu ni ai boy na ho loading a hin la hi ta hi group thuma yung ki hom wa cookie tribe in so ji pau hi e ho dinga la sap na khat khunung le ki tu mo na khat a hi ji hi movement pau chu adi poi ka ti poi adi a hin la i pandan pau hi adi ji poi tu ni a cookie student body ho zo sen hi chu to bang hi dem na bol vi ti hen lang hel a hoya a hin la min thuma i ga koi jiwa e ho sung ki ka a i boy na ho jong tu ni a hi chi ho thuma mai tu ni a hi cookie zo i ti pau jong hi apom thei lo loi i naw hi i pizi am hi chiwa i ki khen ji oi na hi ta hi ki khen ji wa hi tu ni a i boy oi hi ji i chun a hi THEI le hi hin ki khen lovin cookie mina Thilkhat e bol vai le bolo hitin tribe mina i bolo le bolo hitin hi ta hi nomenclature thum to banga i bol ji pau hi ai THEI le avelin bol da LEOHEN wang inam sunga SO ho thuma anapang homova tunia ke ho thailo hela mi pi na sanjong ake ai hop banga hi hung ki hom khading ham hi chito bang hi bol da LEOHEN phazolo ding ham ti chu neu cha iga sei the wa hi in leikot wang kho anaki hal na chunga YVA General Headquarter hon pan analavin ni la cha sil le chen ho jong ki tho pi na in anatha lut pi vi ti ho jong hi mo a hi in YVA General Headquarter ho chunga jong ki pa thu iga phon wa hi in hi chito banga igam sung inam sungin gen thei ha sat na to a kho a veng ki hal ha a ni la cha nei lo wa a la ya khat la khat hi ta ikitho pi wa khat la khat in pan ila wa inei sun ha sa le zong le ha sa ho sanga anei lu hil ho chu gen thei zo te a hi in igen inam sunga gen thei ha sat na chunga khat la khat hi ta iga kitho pi pan ila na chungo wa avelin NAMPI thalenga YVA ho chunga ki pa thu iga phon theu hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga thil dan ho hi mi pin I het thiam angai news hi hen a hi lo le social media hi hen thu hung ki sei ho po hi mo ta sanding a hi pon mi khen khat ni narrative ama lungel ngai to a hi lo le tup le doi ngai cha a thil a hin post zong hi thei a hi in hi ji chun thil ho hi hol to dit det no hitin hi chilang panga seilang phan tin hi ta min thu a hin sei pa chu hi chi ko a thu a sei hi ti zo chu I het thiam wa social media a thu sei ho zong hi ki team zep dinga kanam mi te ho ka hin tep theina hi chi chan chu in tin tu ni Kuki news in be a hi ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in bon chawin pathin in phat theina bo jing taw hen